match ikurikira Real irakanyagira hanyanyaza itsinda bitatu birangira ari 4-3 ariko n'ubundi zose zivuyemo finali Bayern Munchen ihura na Borussia Dortmund itsinda 2-1 urumva ari nayo sezo ya nyuma ya Robert Lewandowski muri Borussia Dortmund yatagaja muri Bayern Munchen icyo gihe Real Madrid yakubitwaga iri kumwe na Jose Mourinho abantu baravuga bati uyu mutoza nibyo yagize amanota ijana yaduhaye igikombe cya championnat ariko UEFA Champions League nawe iramunaniye twibukiranye ko Real Madrid yageze muri 2013 imaze imyaka 11 idatwara igikombe cya Champions League yagerukaga muri 2002 icyo gihe abantu baravuga bati Jose Mourinho hoya watugaragaje imbere ya Barca turya bitanu utugaragaje za Dortmund ze turasaba 4 igikombe cya Champions League kirakunaniye batishogoshera agenda ahita yigarukira mu Bwongereza muri za Chelsea NDP afana be Madrid ntibabyumva abakire barabyumva ko Mourinho ari umutoza mwiza ariko abafana ntamwe mu bare Jandere baravuga batoya uhagazeyo muri iyi minsi hari imikino ya kandanda y'Inyarugenge ntabwo twabonye umwanya wo kuganira kuri Real Madrid ariko rekanse nk'ufata nk'iminota mike cyane nk'ibiri duse nka kuko byose bifitanye isano kuri Jose Mourinho ndetse n'ikipe ya Real Madrid reka mera hangaha ngira ngo abantu barabyibuka ndumva twakoraga yehe matchera icyo gihe turi gukora match ndi kumwe na Nice ndumva arika ari Etincelle na APR umva arubwo ngogo nibwo twabonye inkuru ko o bita Florentino Perez yatumijeho yaganiriye n'abanyamakuru nyine birumvikana icyo gihe n'ikiganiro yakoze gikomeye cyane atangazamo amagambo akomeye cyane abanza kugaragariza abi Madrid ko nta gahunda afite yo kwegura ubuyobozi bw'ikipe ya Real Madrid kuko uriya mugabo yabayemo ageza 2006 ageje 2006 aza kuvamo amaze gukora ba Galacticos noneho nyuma ya 2006 agaruka 2009 urumva ubwo Rodrigo agenda dushakira amafoto ya Florentino Perez umva yabikora neza cyane noneho 2009 agarutse nibwo yatangiye kongera yongeramo abandi ba Galacticos abantu bakomeye cyane urabyibuka ko ari nabwo twabonye equipe ya Real Madrid izana ba Cristiano Ronaldo warjyanaga muri Premier League avuye muri equipe ya Man U bari amaze gutwara na Champions League batsinze Chelsea ahita muri Real Madrid icyo gihe Cristiano igihe yaherukiraga gutwaramo Ballon d'Or muri Premier League ari umukinnyi no uturutse muri Premier League nyuma ye undi muntu wabikoze n'uwo bita Rodri muri equipe ya Manchester City kandi yaciyemo igihe kinini cyane rero uyu mugabo yaragiye arabikora neza cyane bihurana nayo mateka equipe ya Real Madrid bagiye bazana ba Alfredo Di Stefano bari bakomeye cyane ngira ngo urabyibuka n'uriya mugabo witiriwe stade yabo yitwa Santiago Bernabeu niwe mugabo nyine wabaye president w'equipe ya Real Madrid kera anakora ibintu bikomeye cyane afasha equipe ya Real kubaka amastade azana abakinnyi bakomeye cyane noneho uyu mugabo 2009 agarutse muri ubwa mbere yagiyemo aza gusokamo agaruka 2009 yubaka equipe ya Real Madrid nubundi shingiye kuri abo bagabo bari bafite amazina akomeye cyane tugenda tubona azanamo abantu b'amazina remereye cyane nibwo twagiye tubonamo azana abakinnyi nka ba Figo abakura muri za FC Barcelona tubona azanamo abagabo nyine b'amazina twagiye tubonamo azanamo abagabo b'amazina rimwe na rimwe tukabona ko Real Madrid yabigiye gufeiringa ariko akongera akayigarura uribuka batakazo bita Mesut Ozil ajya muri equipe ya Arsenal icyo gihe Cristiano Ronaldo bikamurakaza bikagaragara ko wana byaba bigiye nko kwanga biza kurangira azanye obita Luka Modric amukuye muri equipe ya Tottenham Hotspur nizo zimwe muri transfer boost zikomeye iyi equipe ya Real Madrid yakoze harimo Luka Modric avuye muri Tottenham harimo Gareth Bale avuye muri Tottenham harimo Cristiano Ronaldo avuye muri Manchester United utibagiwe witwa Toni Kroos ubwo yaravuye wabo mu Budage ubwo izo transfer ziyongera kuzo yakoraga za kera azana n'ubundi abakinnyi bakomeye cyane rero iyo kushe iyivuyeho yo kuzana abo bantu n'ubundi yari yubakiye n'ubundi ku bantu bi Madrid none iyo kushe iyivuyeho uwo bita Florentino Perez yaje kujya nyuma agaruka noneho kuvuga ngo ubundi nge sinabona abakinnyi icyo bita zero cost nkazana umukinnyi ariko nta mafaranga mutanzeho nawe bamwe na bamwe bagenda bamuhira aho ikipe yapfiriye harimo na bamwe bagiye bamuhira agenda atwaramo ziriga ari kubona ko ewana bahatisha nibwo yagiye azana
aba bakinnyi ba David Alaba abakora muri equipe ya Bayern Munchen, azana ba Antonio Rudiger nawe ndumva ariko byagenze amukora muri equipe ya Chelsea. Tubona equipe ya Real Madrid yazanye Kylian Mbappe, Kylian Mbappe nawe nuko yaje ava muri equipe ya Paris Saint-Germain ko babanje kumwifuza ari muri PSG ntibyakunda, baravuga bati reka tuyihorera amasezerano arangire. Amasezerano arangire urukana saga y'amakipe muri Saudi Arabia yashatse kujya gutwara Mbappe ntibyakunda, ariko Mbappe baramuzana. Urumva rero iyo system ya zero cost hakiyongeraho nuko kuri ba Trent Alexander-Arnold n'abakinnyi ba Makerega na ba Bellingham yabaguraga ari makeya. Yego ariko Bellingham oza miliyoni 100 zirarenga muri 100 na amukora muri Borussia Dortmund zo zirarenga bo baramugoze. Noneho wajya kureba kuri equipe ya Real Madrid urumva yamaze kuva mu kugura abakinnyi babandi baba Galacticos b'amazina yinjira mu kuzana abakinnyi ba zero cost. Noneho ibyo bintu biragenda birahurirana, tubona equipe ya Real Madrid nibyo ishobora kuba yatangiye kwitwara neza. Noneho nyuma yaho ngaho uribuka ko ari Champions League bagiye batwara ziraza ba Karim Benzema ari gusa nkasohoka kuko Ronaldo nyuma yuko agiye twabonye Benzema asa ari nko usa nkasigaranye intebe y'ubwami hariya i Madrid, nayifasha gutwara ikombe ari kumwe na Vinicius Junior, twara ba Benzema batwaramo Ballon d'Or, ba Luka Modric bagiye batwaramo za Ballon d'Or, ari abo bakinnyi beza cyane. Ariko ni wirengagize ko bari bagifite abakinnyi nka ba Luka Modric na ba Toni Kroos, abakinnyi beza cyane. Noneho bigera noneho aho atakaza Toni Kroos wa mukinnyi mwiza navuga ko Real Madrid yageze ikabura abantu kuko umupira wari wubakiyeho, umupira wa Real Madrid wari wubakiye. Real Madrid yagiye idodado igatwara ibikombe byaturukaga ko babaga bafite nde Toni Kroos akinaga hagati mu kibuga afatanya nande na ba Luka Modric, afatanya nabo bakinnyi na ba Vinicius Junior wenda na Casemiro na nyuma yuko agiye twabonye ba Toni Kroos bagerageza kwitwara neza, ariko nyuma yuko Toni Kroos agiye ibintu ntibyagenda neza. Ari niyo mpamvu tubonye equipe ya Real Madrid imara seze ebyiri idatwara igikombe, Barca igatwara ibikombe bibiri bya shampiyona byikurikiranya neza cyane. Urumva ko ako nakazi kakozwe, kandi noneho ibyo bintu Barca bikora, Barca nayo iri mu mage, niho hantu hatereye ikibazo. Barca yari iri mu bibazo byuko equipe ya Barca itari ifite amafaranga, yifuje ba Nico Williams bigenda bipfapana paka bipfuye, yifuje abandi Olmo yinjiyemo ariko ku munota wa nyuma cyane. No mu kwinjiramo uribuka intambara wo bitaye Juan Laporta yarwanye, arimo arwana no kwandikisha wo bita Daniel Olmo amasaha yamufasha igihe uribuka amasaha yigeze kumufata na byo bari mu minsi y'amafaranga ari menshi cyane, byari bibazo bikomeye cyane barwana no kugaruka kuri rya tegeko rya Rule 11. Noneho birangira equipe ya Barca mutwaye igikombe kuko nyine ifite umutoza mwiza Hans Flick. Noneho muri Real Madrid ahantu haje ikibazo, urumva bamaze kuzana abakinnyi ba zero cost, basanga n'ubundi wa Toni Kroos agiye ari we mukinnyi wari ufite, ba Karim Benzema bagiye, wagize amahirwe uzana ba Joseru n'ubundi baraje nabwo bafatanya na Joseru batwaramo Champions League, batwaramo Champions League bayitwaye Borussia Dortmund igikombe baragitwara. Noneho dore ikibazo noneho bahise bahura nacyo muri equipe ya Real Madrid. Nibyo ibyo bintu wabikoze, Benzema aragiye, Toni Kroos aragiye. Real Madrid uribuka ko yatangiye kugenda igira ibyo bibazo, ko twabonye Real Madrid isa nka shiftinga iva mu bintu by'imikinire, tubona noneho itangiye kujya mu bintu nakwita nka politique. Aribwo twabonaga ubwo n'ubundi muri iyo myaka bazana ibintu bya Super League biranafeiringa, urabyibuka Super League z'amakipe yose mu Bwongereza bikarangira yikuyemo yihuta cyane, kuko aho hantu twabonaga ko ari umushinga wakozwe no Florentino Perez, ariko hazamo n'akantu kajyanye no kuganira kuri Joan Laporta perezida w'ikipe ya FC Barcelona. Ko ari n'inkuru zagiye zandikwa zivugwa ko kugira ngo Joan Laporta ajye ku buyobozi bw'ikipe ya FC Barcelona, uyu Florentino Perez ngasa nkaho yabigizemo akaboko mu buryo butaziguye cyane, ariko ngo nawe asa nkaho yabigizemo akaboko kubera ko yashakaga ko Joan Laporta ajya ku buyobozi muri Barca, hanyuma agahita amufasha mu kugira ngo basunike mu kuzana iryo rushanwa rya Super League. Biza kurangira rero nabyo bifeirinze, Joan Laporta nawe aramigarama, birangira agumye ku buyobozi bw'ikipe ya FC Barcelona, asigara wenyine. Ibyo tubireke, turubuka ejo bundi bavugurura stade equipe ya Real Madrid, tubona hajya bakoreye ibintu nyine by'ubucuruzi, bakabona amafaranga kubera ko urabyuka ko stade yabo ntago ikitwa Santiago Bernabeu, ni Estadio Bernabeu, babikuyeho kugira ngo babone uko bacuruza. Birangira ibyo bintu babikoze neza cyane. Uribuka amagambo yagiye avugwa mu bigendanye n'abasifuzi muri equipe ya Real Madrid, mu buryo bugendanye n'abasifuzi barekarama ibyo abasifuzi twigeze kumva inkuru bakajya bavuga bati ntago tuzajya gukinira game kubera ngo abasifuzi runaka kuri Real Madrid TV yego kuri Real Madrid TV bagakora ibiganiro. Hari n'umusifuzi wigeze kuvuga ngo yabarega kuko ngo bamuvuzeho amagambo ngo none umwana we ku ishuri ngo abantu ngo bari kumufata nabi kubera amagambo bamuvuzeho kuri
Real Madrid TV urumva ibyo bintu bagiye babivuga noneho urumva Perez ibyo bintu yagiye amaramo igihe ibyo bintu yagiye amaramo igihe bituma Real Madrid ititwara neza mu kutitwara neza yaje kugira ikibazo Carlo Ancelotti nyine urumva ari wagarutse yagerageje kwitwara neza twari zo za Champions League ari kumwe na Ancelotti aza gusoka muri Real Madrid asiga Real Madrid n'ubundi ari kwa kundi tuvuga ngo na Ancelotti nyine uri kugerageza kuyibyaza umusaruro ariko wajya kureba intamuze y'abakinnyi afite si abakinnyi beza bazana Xabi Alonso mu kuzana Xabi Alonso nawe wari utangiye kubaka ibyo bintu bishya agenda hazamo utwo tubazo twahoze tuvuga twa Xabi Alonso dressing room Vinicius Junior amasezerano ye ibibazo by'imvune Real Madrid yagiye igira bya bibazo by'abaganga wagiye wumva ngaho ngo baravura ngo ivigo by'ibumozo bakavura ngo iritavunitse akagenda hazamo kwirukana bamwe mu baganga b'ikipe ya Real Madrid nuvuga ngo ibyo bintu byose biragenda bihurira hamwe hazamo ibibazo muri ekipe ya Real Madrid noneho nyuma bazanye uwo bita Alvaro Arbeloa nk'umutoza nawe udafite nyine ikintu wabazwiho gikomeye cyane mu bigendanye no gutoza araje nawe dressing room iramunaniye noneho Florentino Perez mu gutangira avuga ibyo bintu byo bimwavuze bya Casillas nawe ashyigikiye hari undi mugabo ashyigikiye urumva uwo mugabo niyo mpamvu ejo bundi Florentino Perez yavuze ngo ntabwo nge nakwegura ahubwo nimba hari abandi bantu bashaka ko twipima nibaze dukora amatora noneho turebe ko ati niba hari umuntu wumva yakigura niba nsinda nanjye nzavaho nyine bayobore ekipe ya Real Madrid ndagira ngo nkwibutse ko usibye 2009 Florentino Perez agaruka ikindi gihe yagiye noneho yagiye yiyamamaza nk'umukandida umwe rukumbi akaba ari uba perezida w'ikipe ya Real Madrid aka kanya ari perezida wa Real Madrid kugeza 2029 bisobanuye ko ubaze guhera aka kanya turi 2026 asigaje imyaka 3 rero yavugaga ngo abo bantu baze bahangane noneho abo bantu nyine bo ku ruhande ngabo bakazi yase barimo baragenda bashyigikira noneho abatsinde yitwe perezida w'ikipe ya Real Madrid mu buryo budashidikanywaho nabo bantu bari kugenda bavuga amagambo baveho noneho nawe atashiftinga kuri icyo gihe yaramazemo cy'uburyo bwa politique ate yinjira noneho mu gihe cyo kubaka Real Madrid iramye mu kubaka Real Madrid iramye hari mu minsi ishize yagiye akorana inama na ba Juni Calafat uramuzi muri equipe ya Real Madrid nabandi bayobozi bo muri equipe ya Real Madrid bakavuga bati twatanga igitekerezo cy'abatoza baza gutoza ariko ngiye ninjye ugomba ko mfite ijambo abatoza ugomba kuza gutoza rero kuri Florentino Perez akakanya we aryamye ko uwo bita Jose Mourinho ari ugomba kuza gutoza ekipe ya Real Madrid ariko Jose Mourinho ubwo nawe afite ijambo rya nyuma ku buzima bwa Florentino Perez muri Real Madrid kuko nanone niyitwara nabi abafana bazamweguza ku ngufu yego noneho urabyibuka ko ejo bundi hari havuzwa abatoza benshi ngo bafite experience baza gutoza Real Madrid irashaka ko ufite umutoza bagomba gutangirana hakiri kare cyane kubaka ibintu havuzwemo uyu mutoza w'Abafaransa Didier Deschamps avugwamo Mauricio Pochettino kandi Deschamps arahita asohoka muri igikombe cy'ikirangira agomba gufata ikipe hahise havugwamo bita Mauricio Pochettino uri gutoza Amerika ikipe y'igihugu ya Amerika undi mutoza Jurgen Klopp yavuzwemo ariko Jurgen Klopp yakomeje kugenda bari baryamyeho ariko Klopp arabati wakomeje no kugenda bihakana ba Julian na Griezmann bagiye bavugwa n'uyu Jose Mourinho Florentino Perez rero we aryamye ko Jose Mourinho ari we waza Jose Mourinho ndakwibutsa ko atoza ikipe ya Benfica nango yashakaga kumuganiza ngo yongere amasezerano bura Jose Mourinho ntago yatakaje game n'imwe ariko yatwaye uyu mwaka nta mukino n'umwe Benfica yigeze itsindwa muri champion ariko byarangiye nta n'igikombe urebye rero ayo magambo Florentino Perez yatangaje aganira n'itangazamakuru avuga uburyo cy'itangazamakuru ngo batangaza n'amakuru atariyo ejo bundi kuri ya mirwano ya ba Valverde ndetse na Tchouaméni bamaza no kubigendanye n'imirwano yaravuze ati muri Real Madrid paparazi kinjiye muri iyi kipe atariko turi kugahiga yaravuze ati muri Real Madrid sezo kuri sezo ngo abantu bararwana ariko icyatunguranye ni uburyo noneho byagiye hanze no kuvuga ngo bararwanye noneho ibintu bijya hanze ikindi kintu kiremereye yavuze ni kuri Negreira avuga ati amaze gutwara ibikombe 7 bya championnat ari muri equipe ya Real Madrid atari kurebye ibindi bikombe bimwe mu byo Barcelona yagiye itwara ngo harimo ibikombe nyine Barca yabatwaye hajemo ibyo bintu byo mu buryo bw'imisifurire urumva aravuga ati ino sezo ekipe ya Barcelona hari amanota 18 yabonye urumva itagombaga kubona nyine hajemo kubera ibyo bintu abazura saho bakunda kurira kwiba ari nayo mpamvu ekipe ya Barca nayo yakusanyije abanyamategeko bayo cyangwa se n'abantu bashinzwe kureba ibyo uyu mugabo yavuze kugira ngo barebe ko bajya kumurega niyo mpamvu aho hantu nahise nifuza kumenya ngo ubundi wo bita Negreira ni muntu ki abantu bora nyine icyo kintu barakivuga ariko Negreira ntago bajya bamenya umuntu uwari we reka nkahe uwo bita
urumva Rodri ariko tunava kuri iyi ngingo amasaha ya kandanda yadusize amasaha ya kandanda yadusize rwose Negreira press conference on Tuesday reka me akantu uwo bita noze tugasobanure ubundi duce twinjira mu masaha muri kandanda kuko Real Madrid abantu bashaka kumenyaho ibintu. Rodri shyiraho ako kantu kuko ni akantu gasobanura neza cyane uwo bita Negreira nubwo ari gato cyane ariko abantu baraza kumenya uwo ari we kugira ngo Traoré dute tugendana bamenye uwo ari we avuga ko Negreira rwose ngo hari uburyo ki mu myaka yashize Barca nyine yagiye itwara ibikombe itari bikwiye kubera uwo Negreira we ubwe yivugira, ariko urebye amagambo menshi cyane yatangaje no kugira ngo ashyireho umucyo ku bintu byinshi cyane no kuri Real Madrid ubwayo hari iyo mirwano yabayemo ngira ngo ejo bundi ababonye ibyo uwo bita Mbappe yatangaje avuga ko ngo yari yiteguye gukina kuri game bakinye n'ikipe kuri game bakinye ariko ngo umutoza aramubwira ngo wowe hano nkufata nk'umwataka wa kane nyuma ya Vinicius Junior nyuma ya Gonzalo Garcia nyuma nyine yabari bari muri equipe ya Real Madrid kano kantu na akantu kagaragaza uburyo ki uwo bita Negreira wundi ni muntu ki vice president wa refereeing committee yo muri Spain hano ubwo abantu bahereye hejuru avuga ati Florentino Perez brought up the Negreira investigation is in his press conference on Tuesday nuvuga ngo kuri icyo kiganiro nyine yakoze kuwa kabiri nibwo yagarutse kuri icyo kintu cya Negreira anavuga kuri ibyo bintu bya FC Barcelona avuga ko hari ibikombe nyine Barcelona yagiye itwara kubera nyine ibyo bintu bya Negreira mu buryo bw'imisifurire noneho akavuga bati Jose Maria Enrique Negreira was a referee in La Liga yari umusifuzi muri La Liga 7 kugeza 9 kuva kugeza 9 and later become the vice president of the refereeing committee nyuma aba vice president wa komite y'abasifuzi yego muri Espagne no kuvuga ngo yasifuye muri La Liga 1977 kugeza 1992 noneho nyuma ava ku kuba umusifuzi aba vice president wa komite y'abasifuzi muri Espagne it emerged in 2023 following an investigation by the Spanish taxi office that Negreira companies received almost 1.4 million euro from Barca between 2016-2018 bati ibintu byaje guhinduka ubwo hari hatangiye iperereza kuri Negreira na company ziwe kubigendanye no kuba company zaba zarakiriye miliyoni imwe na n'ibihumbi 400 by'amayero bivuye muri Barcelona hagati ya 2016 na 2018 urumva ko rero ahangaha niho uwo Negreira nyine niwe w'uwo muntu niyo mpamvu nyine uwo bita Florentino Perez abihuza gutya ngiye rero ukabona ko bigendanye n'ibyo bintu Florentino Perez yagiye atangaza ni byinshi cyane ariko urebye ni equipe ya Real Madrid muri rusange nge kubwanjye iyi myaka 2 ishize Real Madrid idatwara ibikombe bituruka kuko Florentino Perez yahugiye muri ubwo buryo bwa politike bwo gutegura Super League anoneho ntakore nkuko yari asanzwe akora ajya ku isoko agura abakinnyi bakomeye cyane noneho akayazana abakinnyi mu buryo bwa zero cost aho yajyaga ku isoko akazana umukinnyi wese yifuza ubu ngubu akaba ari kuhanga nabonye ko nyine abantu bankosoye kuri affaire ya Bellingham nibyo yaguzwe miliyoni 127 z'amayero yego yaraguzwe muri Dortmund ariko nabyo byari nko gukanga kugira ngo abafana nyine batazakomeza kuvuga ngo Real Madrid yagiye muri zero cost banyuzamo bagira ko bagura yego urumva rero Perez ibyo bintu nyine ahugiyemo yarahugiyemo bya politique nibyo navuga bitumye nyine Real Madrid mari imyaka 2 yose idatwara ibikombe nekereza kaka kanya mu buryo bugendanye no kuba agiye kugarura bita Toni Kroos akamufasha akaba agiye kuzana bita Jose Mourinho kuko niwe aryamyeho akamufasha urabona ko Real Madrid uko byagenda kose irajya no ku isoko izashora amafaranga igura abandi bakinnyi bakomeye cyane kugira ngo yubake equipe muri abo bakinnyi bari kuvugwa ngira ngo warabibonye ko hari inkuru zagiye zivugwa za Rodri ejo bundi twabigarutseho tuvuga ko Manchester City nyuma yo kureba ikabona ko uwo bita Bernardo Silva uwo bita John Stones bagiye gusohoka muri equipe ya Manchester City ko bazasohoka ino season irangira bakavuga bati ntago twabari kuri bose reka tureke ko twakongera amasezerano y'umwaka umwe Rodri uko Rodri ku masezerano yari afite yaraburagaho umwaka umwe ngo birange ngo amasezerano ye arangire bakavuga bati tumwongereyeho undi mwaka byaba ari byiza byera tukugira ngo tugumane nyine uwo muntu wa experience ayo makuru yaravuze ko Rodri yaba yifuzwa na Real Madrid ariko nta biganiro byigeze bibaho rero ari izindi nkuru ziri guhuzwa ko
ekipe ya Real Madrid ishobora kugenda ikaza no bita Enzo Fernandez akamuzana bakamutereka hariya hagati mu kibuga nabo bagakubura abandi bakinnyi bakomeye cyane bagasigara noneho bubaka ekipe imeze neza no babona ko ikintu gikomeye cyane cyatumye Real Madrid ifeiringa ni ukubura umusimbura wa nyawe wa Toni Kroos bakavuga bati rero baramutse bazanye Enzo Fernandez agafatanya n'abakinnyi bari gukina hari hagati mu kibuga bagaruye Jose Mourinho noneho Florentino Perez akabakinga umutoza akajya ku isoko bakagura abatari kuri level bakabarekura bano ba Kamavinga bano ba Dani Ceballos bose bakabarekura ngo Real Madrid at least bashobora kongera kwigarura kuri Jose Mourinho rero ni inkuru ziri kuvugwa ziri no kugenda zifata indi ntera uko bwije nuko bukeye biragaragara ko Perez ewana Jose Mourinho ashobora kumuzana bigendanye n'uburyo babanye n'ubundi muri ekipe ya Real Madrid. Ni Jose Mourinho n'ikipe ya Real Madrid. Ubwo rero muzirebana n'igikombe cy'isi NDP 7